Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A11, Redmi Note 8 Pro. Салом алейкум бародаро, ин ҳамин 4 телефони десем фурӯшиян. Ози нархошона мегем чӣ модело ҳастанд. Якмаш бародарҷоно A51 сафед цветеш, коробка документ состояниш зурай. Рабочий состояниш зурай, мақсад викадаги ягон душ ҳамаш сатфои зарядшам хуш мебарад. Сим карта, памятиш 64 ГБ бародаро, оперативкаш 4. Суратгирак ҳамаш қоидави кор мекунад. A51 нархиш 2200 сомон A51. Якам телефон бародаро. Дием телефони имрӯза A80. A80 бародаро. Бисена. Samsung Galaxy A80. На суратгиракш медарем ози. Суратгирак пеша нигоҳ кунем, бо чӣ хел меброяд. Дием бародаро. Суратгирак пеш. Ӯ назад мекунем, дурун медрояд. A80. Коробка документ дора, состояние зурай бародаро. Нархи 2800 сомон. Касе мисол мегира, аз бо памятча нигоҳ мекунем ку чандай памятеш. Хоб. Памятч 128 ГБ, оперативкаш 8 бародарҷоно. Заряд парядчам қоидавиай, ҳамашда гарантия метем. Ягон камбудӣ надорад, 100%. Короче. Сеюм телефон чи аст? Сеюм телефон Samsung Galaxy A11. Мисол кадом одаме ки шароити тимсол сум камтарак дора, ин телефонҳо зурай. Samsung Galaxy A11. Бози иша мебинем памятиш чандай чӣ хеле ай. Памятиш 32 ай, оперативкаш 2 будай бародаро. Сим карта. Қафош да отпечатки, сета суратгирак, 3G даилав. Нархи 1300 сомон. Коробка документ гарантия қати. Чорум телефон бародарҷоно чи аҷа? Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro. Хоб, Redmi 8 мешавад, Note 8 мешавад, Note 8 Pro мешавад. Ин модели зури тенч ай, короче. Боз иша мебинем ки памятиш чандай чӣ хеле ай. Хоб. Памят. Оперативка 6 будай. Бози памятча мебинем. Памят 64 ГБ бародаро. Redmi Note 8 Pro состояние зури бадай неки. Сози спичка гирона камтар хеле хира метавад назад. Я мешакиш тоза. Состояние зурай. Нархи 2200 сомон ай. Note 8 Pro. خیلی بود бародаро 4 телефони имрӯза. Бо оянда дар ягон телефони зур шид видео мекунем барои шуморо. Шумо фақат бародаро чо мекунем? Подписатсия кунем, ҳам лайкам бижухем, бо зури бад мешавад. Инам хеле A51, A80 чӣ буд? A11, Note 8 Pro. Инам хеле 4 телефон буд бародаро. So ягон кас харидорам боша метавонем ки дар поин комментария бинависен, мо номеро мепартоем. Будал шақшақ мекунем, короче. Нам хеле буд бародаро. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед.